Ngicela ukubuza ukuthi abantu besilisa sizobenze njani? Sizobathatha bonke sibafake emkhumbini kaNoah siyobajikijela olwandle sibashiye khona bazulazule nawo baze bazibone ukuthi bafunani kahle kahle empilweni, noma sizobambela umgodi bonke siyobafaka phakathi sibakhele imansion underground sibagcine khona? Yini ngempela sizoyenza ngabantu besilisa ngoba hayi. Hello, sanibonani Dumelang, igama uZandi, isibongo umfeka umalwandle lo lwandle kalwela lwezibhekane zona esihambela likude phezulu. Do join. It's story time. It's a story time. Lalela, it's story time. Uyazi ke nawe ukuthi fanele ulike, fanele ucomment, fanele usubscribe, fanele ushare, and uyazi ukuthi mangabe ufuna istory sakho sizosikhuluma la, uthola ama-comments, uthole imibono yabanye abantu. It's either inkinga obhekene nayo, noma into exakileyo, noma indaba eseyadlule esesihleka ngayo, noma indaba osafuna ukuthi abanye abantu bafundiseke ngayo. Kodwa khumbula ukuthi more than anything ziyakhulisa, ziyakha, ziyaqwashisa. And wena ke esakho uma ngabe ufuna nawe sisixoxe, DM me, follow me, and yeah, ngizosixoxa. Uthi untombazana Malwandle, angikaze ngibe noDisemba omuncu kanje. Izinyembezi zami zavele zaphenduka zoma ngqwe zaba u-ice. Ngicela ukutshela ukuthi Sizandile yazi ukuthi ngavele ngezwa izibindi ziyokhuluda nezinso, kwavele kwathi grrr, inhliziyo ngayizwa ithi gxiki kabili kathathu, ngaqonda ukuthi le ayisenamasondo, ayisafuni ngisho ukushaya, angazi ngiphila kanjani. Uthi ngihlangane nomuntu wami about 3 years ago. Uma sihlangana sobabili si at the bottom of the career, kodwa ke umfana ngoba engineering wangena la angena khona, wangena waqala intern, kusho ukuthi bafike bamthanda nje ma-inserve, wawenza kahle, washaya kahle, waphuma ngapha kwakhona wathola i-degree yakhe umfana, and then bamthatha as an intern. Thema besuka bemthatha as an intern umfana, kwacaca ukuthi he's doing well kuma projects and what not, bavele bamnikeza nje big projects to head. Makapheda lo big project, sobabili sihlala ngapha eGoli. Makahela lo big project, he did very well, he was working very hard. Lo nyaka nje siyazijolela, sobabili siyazifikela eGoli, sizozama impilo, sibuye esikoleni soyi2. Kuhambe size decide ukuthi hayi no, ngoba vele sobabili we are not original from Joburg. Nami ngibuya kwenye province, nayo ubuya kwenye province, sobabili we are not original from Joburg. So why don't we just vele sizikipitele nje no baby, sizikipitele no Dali, kwenzela ukuthi sizokwazi ukuthi sisave imali. Okay, right. Hayi-ke uthi hayi-ke nangokumkipito ke sivumelana ngomkipito nomfana, sihambe siyofuna iflat, silithole iflat li-right flat, convenient for the both of us ukuthi transport wise, because at the time sobabili besingakobi nayo imoto. Uthi convenient for the both of us ukuthi siyakwazi ukucommute to and from work. And uthi nje from the word go athi umfana khululeka, mina ngizolikhokhela iflat, ngizokhokhela iflat, i-rent ngizoyikhokha, amanzi ngizokhokhela, nogesi ngizowakhokhela. Wena all that you need to do is make sure ukuthi la endlini ke sinokudla and we are comfortable. So ke uthi ke from then ke vele ke bengiloke ngithenga ke izinto ke uma microwave, yabo into zasendlini ezidingakalayo, ukudla nani nje anything yasendlini ebeyidingeka beyibhilonga kumina, bekade ithengwe yimina ngemali yami. Uthi okay fine, ayisihlale kamnandi no baby, kube mnandi unyaka wokuqala. Kuthe uma uyophela unyaka wesibili, athi umfana ucela ukuthi ngi-ede u-half we-rent ngoba yena usebonile ukuthi ufuna ukuphila impilo yakhe yonke nami, uyangithanda kwathini. So in order for him to be able to save, and uthi at the time bekade seplane nokuthenga imoto, uthi uyabona ukuthi ufuna ukuthenga imoto, and ukuthenga imoto kuzomenzela impilo ibe lula ngendlela eningi, because nasemsebenzini kuzomenzela kube lula, because uzokwazi nokusebenza ama-overtime angakwazi ukurelya kwi-public transport. So i-aim uthi 1,
angi-ede u-half we-rent manje, kusho ukuthi mina on top of ukuthi ngibheka zonke iy'dingo zala endlini negrosa nani nani, angi-ede u-half-ke manje ngimgcwalisele kwi-rent le bekade iyi-responsibility yakhe, ukuze yena akwazi ukuthenga imoto asebenze nama-overtime, ukuze yena futhi another excuse ayibekile, eyesibili excuse yokuthi ukuze yena futhi akwazi ukuseva, ukuze enze njani, angilobole. Uthi eyi ngijabule, ngithi hawe ma ubheke ufuna ukungilobola, hhayi phela this is good news. Uthi hhayi-ke umfana-ke the past 2 years sihlangene naye ngoba ngithi uthi bahlangana uthi sebena 4 years bethandana, okusho ukuthi bendawonye it's exactly 3 years behlala ndawonye bekipitile, kodwa-ke bahlangana a year before. Okay. Uthi-ke iqhubeke-ke lento yabo-ke, uyakhokha u-half we-rent, uthenga ukudla, ney'dingo zala endlini uyazibhekelela, makukhona into efile uyayi-replace-a, makukhona i-iron elingasebenzi uyalithenga, makukhona i-microwave efanele ithengiwe uyayithenga. Basically nje uthi kusho ukuthi nje in a way umfana nje kahle kahle yena kuncane asekwenza, other than ukuthi unale excuse yokuseva for ilobolo nokuthi ukhokhela imoto. Uthi but anginankinga ngoba ngiyamthanda Nkosiyami umuntu wami, naye uyangithanda futhi sihleli kamnandi, khona ukuthi bekumnandi ngale ndlela ukuthi bekune-peace. Yazi mekukhulunywa ngomuntu engingakaze ngimbambe ngisho esephutheni ngisho kunjani njani, other than ukuthi nje bekuthi mekuDisemba-ke nomunye abambe ebheke egoduka eya kwi-province yakhe, nomunye abambe egoduka ebheka kwi-province yakhe. Uthi kunanamhlanje iLimpopo angiyiceli, mfana waseLimpopo ungangitsheli njengaye Sesisandile, ungangitsheli njengaye lo mfana waseLimpopo. Uthi-ke umfana-ke bekuthi mekuDisemba-ke ampo Limpopo ways, nami mpo KZN ngoba phela angisiyena waseGoli. Uthi leyo-ke besiyiphila-ke kodwa kumnandi nodali, akekho okabamba omunye enza into ebhedayo okwathini ku-right nje, ngibona yonke into kuhamba kahle kumnandi. Uthi up until-ke ngoba phela sasivumelene, sahlala phansi sayiplana lento ukuthi uma ngabe mfana uthi mina angikhokhe half we-rent, give me a time frame ukuthi ngizokhokha lo half we-rent up until for how long, and wena udinga ukuseva for how long before you can actually go uyovela ekhaya. Athi umfana nginikeze about 2 years. 2 years. Hhayi, uthi-ke Sisizandile u-2 years lowo esasivumelene ngawo ubuphela last year October 2025. Waphela u-2 years Sisizandile wama-savings. Uthi ngacela ukubona-ke ukuthi-ke sowusave emalini-ke kule mali owawuthe uyosave imali yamalobolo. Uthi nangempela nginika i-statement, athi ba i-statement umfana ngibona hhayi ikhona ngempela imali, hhayi ikhona imali, useyivile umfana. Hhayi ngibe happy. Bese-ke siyaplana-ke manje ukuthi kusho ukuthi njengoba ususeyivile imali, le mali mina ngokubona kwami ngibona i-enough, ungakwazi ukuyovela ekhaya ukhiphe lezo zinkomo ozikhiphayo, senze into eyenzakalayo, mhlampe we can even go vele siyobhala nje siphume ey'ntweni ey'ningi, and then the rest ngoba vele ngesiZulu kuyasho ukuthi umfazi akaqedwa, mhlampe-ke uma kuwukuthi khona okushodile-ke okusalelayo ngemuva usuyobuye ukuqedele ngelinye ilanga. Kunjalo nje kaZulu senza kanjalo, uthi ngichazele kanjalo-ke nomfana. Uthi hhayi umfana understand-e, kathi hhayi-ke no sharp-ke sivumelane-ke. Ngithi okay-ke sisebenza ey'nkampanini ezivalayo makuDisemba, sobabili ngomhla ka-12 nje kuDisemba bese sivalile. Sivumelane ukuthi umfana-ke umhla ka-16 it's a holiday, umfana mhla ka-15 uyakhuphuka-ke usuka le kwelakubo mpo e-KZN uyolobola. Uthi lapho ngizimisele ukuthi ngizolotsholwa, uthi ngayithatha, uthi nje ngoDisemba ngikhiphanga ngisho iqhuzu lesinkwa ekhaya ngoba phela sengibikile nencwadi sihambile ukuthi umfana uyeza uzolobola. Ngizothenga kanjani imagrosa kaKhisimusi mina ngibe ngilungiselela amalobolo nomshado, because yonke lento engilungiselelayo is expensive. So okusho ukuthi abasekhaya ababone ukuthi benza kanjani. On top of that ngaze ngathatha ngisho i-loan ka-30,000. Umfana wangitshela ukuthi ucela ngimgcwalisele uma ngabe egoduka eya kubo eLimpopo okokuqala, because uzodinga imali kapetrol ngoba le mali le ayengikhombisa yona usayi-aplayela ukuthi iphume phela, because bekungesiyona imali ebekade eyisave la okwazi khona ukuthi uyikhiphe immediately. So usafake i-notice ukuthi iphume. So ucela ukuthi ngimsize ngimnikeze imali yokuthi akwazi ukuthi akhuphuke ayolungisa ezinye izinto ngalesi khathi esalinde ukuthi le mali ekwi-notice, ekwi-32 day notice esayi-aplayele isazophuma, ngoba uthe ngokuchaza kwakho umfana wayethi nje akafuni nokuthi aze enze iphutha lokuthi alingeke ayithinte leya mali. Uthi nangempela Sisandile ngithatha umholo wami ba emfaneni lapho ngiholile ngibonasile ngize ngimnikeze ngisho ne-extra, I mean like at the end of the day ubhebi wami lo sizokwakha umuzi nodali wami. Uthi sizokwakha umuzi angithi uthi ahambe kumfana, uyahamba uyagoduka umhla ka-12, nami ngibambe ebheke e-KZN umhla ka-12.
kushona kwelanga, ziyahlukana iy'ndlela. Sizohlangana nini? Ngomhla ka-15 umfana uma ngabe sezokwenzani? Esezoshaya ziphelele KZN, ngoba ngithi mina ngayibona imali ngo-C. Wayesave that 2 years wonke, ngimlekelela futhi ukuthi ayiseve, ngimbhadalise irenti, ngikhokha half of irenti, ngithenga ukudla, ngenza yonke into la endlini, ngenza sure ukuthi si-right, simoja, akushodi lutho. Uthi hayi cha, mhla ka-15 akafike kumfana azolobola-ke. Ngiyafona-ke mhla ka-14 ebusuku, siyafona, siyakhuluma, siya-video call-a, kumnandi. Oh, we cannot wait, kwathini, uyabuza ukuthi kwenziwa njani, uyabuza nje i-procedure yase-KZN, kuye kwenziwe njani. Uthi hayi, ngiyamchazela-ke, hayi wena, you have to do this and this and this. Manifika egeyithini niyamemeza, mnumzane, kwathini. Uthi uzama nokubiza izithakazelo zasekhaya, ngiyamhleka ngithi, mina uma ungakwazi ukuzibiza wena iy'thakazelo zasekhaya, abantu bakini bazokwazi kanjani ukuzibiza? Awuzame ukuyo-practice-a-ke, ngoba kusile kusasa wena, ngizokubona kusasa mengabe senifika nabantu bakini. Uthi hayi, sihlukane kumnandi nje nomfana, ku-right, kumoja, everything i-sharp. Yeah, right. Uthi hayi-ke kuse ngakusasa-ke, uyazi ukuthi usuku lokulungiselela amalobolo nje into ephambili, kugayiwe la ekhaya, kwabiwe emadlozini, kuzobani bakabani, kwathini, kwashunqiswa impepho, kwagwayo uthi utshwala bakhona bubili, and uDisemba kuyashisa ilanga. Uthi abili utshwala bakhona buyakhephuka, buthi nje. Uthi hey, noma uyasho ukuthi hayi, livumile ntombi idlozi, hayi utshwala bakho ngendlela obuhle ngayo, hayi kuyasho nje inkosi impela ukuthi hayi, amadlozi abantu abadala bala ekhaya bakubhekile. Abafike-ke abantu basele mphawu. Uthi ashaya u-8, hayi kunganakeki kuse-early vele basuka kude anyway, and mabesuka kude vele babengeke babhukhe ndawo, bayethe nje bazosuka ekhaya kubo early hours of the morning and drive straight to KZN. So angina-stress sokuthi kushaya u-8 kushaya u-9. Uthi la engiqale khona ukuqaqekelwa ingqondo, zithe mangabe ziyela ngasey'khathini zama-lunch ziyothi 1. Kuthiwa kanti baphi abakhwenyana, sekugcwele manje la endlini, kugcwele o-anti, kugcwele okhazini, kugcwele omalume, kugcwele omamncane, kugcwele obani, kugcwele nabangani bami phela base-KZN engangifunda nabo, ekufanele angithi lesa sitayela leso sokugquma ingoma kuthiwa khumbani makotweni. Khona labo bangani bami abazongiguqisa laphaya, kukhonjwe ukuthi uyena mpho wenu. Bakhona nabo la babhekile, and abantu sebeqala nokulamba phela, and isiko lithi akudliwa abakhwenyana bengakofiki. Baqala nokulamba manje abantu ukuthi bayabuza futhi, hayibo kanti abakhwenyana baphi? Wonke umuntu use-consent isikhathi kancane, kancane. Uthi hayibo, ngibona ukuthi ake ngimfonele uDali. Dali, phendula ifoni. Dololo uDali efonini, ifoni off, umfana ngimthole efonini. Akekho lo muntu wakubo-ke engimaziyo engingamfonela ngibuze ukuthi kwenzakalani njengamanje. Athi uma umphinde umfonele futhi, hayi ungakhathazeki sisuzoza, ikujwayelekile nje kwenzeka, mhlawumbe bazofika ntambama, mhlawumbe babambezelekile emgwaqweni, uDisemba kanjani, traffic, kwathini, mhlawumbe ifoni ifile. Uthi nje uma azame Nkosi yami ukungiduduza ngayo yonke indlela, abeke yonke inhlobo yama-excuses, ambekele yonke, ngoba useyabona ukuthi sengiqala ukuphatheka kabi, ngiswenkile la, ngimuhle, ngiyaconsa, ngifake ne-makeup, ngifake nento yami e-traditional, ngimuhle nje, ngilinda abakhwenyana phela mina ngiyalotsholwa namhlanje, I have to look the parts, you know. Ngiredi kabi nje ukufaka lesa sikhafu sami esimhlophe esibhalwe becoming, ngigqigqizele ne-tray, ngiyoguqa emotweni. So ngiredi kabi nje for that. So le eyenzakalayo njengamanje ingizuliselisa ngekhanda, angazi ukuthi ngicabange ini njengoba le phone ingaphendulwa. Uthi hayi, sihamba isikhathi, bashaya o-3. Uma athi hayi, akuphakelwe abantu sisi, badle, balambile abantu kade befikile bezosilekelela, kade kusile. Uthi hayi, kuphakelwe abantu badle, bangiphakele, nami ngithi nje cha, ngiyabonga ukudla angikuthandi. Ngiyamfonela umfana, akatholakali umfana efonini. Uthi sisande, ngicela ukuthi laze lashona ilanga kwalalwa, ngiyabakaza, ngiyehla ngiyenyuka egcekeni, ngiqalaza kwamalayithi emoto aqhamukayo, akulaleki. Uthi ngaze ngalanda oma, ngihlele everandeni, wathi ngeke sisingene endlini manje. Abantu bakho abezi, kusasa mhlawumbe uzoyithola impendulo ukuthi kwenzakaleni. Uma umfonela uzomthola efonini, mhlawumbe akuchaze ukuthi kwenzakaleni, kodwa nje njengamanje ngicela uhlise umoya, ungene endlini ulale. Uthi ngibathe ngiyalala, inhliziyo ithi gugu, ngiyalala, i-BP ngiyezwa, nalo kushisa kwase-KZN engathi it's getting worse and worse. Angisayizwa nefeni le khanya elayitiwe. Uthi ngiyezwa ukuthi man, something's beating water here. Khona into engekho wrong, khona into engekho right la. U-wrong lo ngiyawufila egazini kumina ukuthi ikhona into engahambi kahle la. Uthi hayi-ke ngizame ukulala-ke, ngiquluse kanjalo-ke, kuse ngibhekile kanjalo-ke ngoba phela akulaleki vele.
Ekuseni ngiphinde ngiyazama, ngiyafona nabusuku bonke ngiyafona, hhayi ifoni ayingeni, ngiyafona, hhayi ifoni ayingeni. Uthi angazi ukuthi yini eyathi angi-check-e kwi-Facebook account yakhe. Uthi yena unayo i-Facebook account ne-Instagram, but they are not, akusiyena umuntu obhizi kangako ukuphosta kangako. Uthi but nje angazi ukuthi yini avele athi othe ngi-check-a ama-socials ukuthi kwenzakalani. Uthi nje kuma-socials mangithi gaga, akuyena yini umuntu wami lo oshadayo. 16 December umuntu wami uyashada. Ngiyabona la kushuthiwe amavidiyo, yabona le first part le part nje yokuqala yomshado makushada kusaphuma iy'moto pi 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 pi. Uthi nje ulapho ubaba akamuhle, usonke uyaconsa, uyashada umuntu wami. Mina e-KZN ulindiwe ukuthi uyolobola, kanti umuntu useyashada already. Kusho ukuthi all along wonke lo 2 years lo muntu engiseyivisa ehleli nami eGoli, ungiseyivisa ukushada intombi yangakubo, and ungiseyivisa nje useva ngami ukuthi mina ngimlekelele ayoshada kahle kahle. Shuthi mina bengimlobolisa umfazi, bengimlekelela ukuthi asave ukuyoshada omunye umfazi. Uthi hey Sisandile, ngendlela inhliziyo yami exhuthu, December wami wamuncu right through, awuphindanga wa-right. Khona kumanje njengoba kubuyelwe emsebenzini nje, ngibuye early emsebenzini, ngafike ngathatha yonke into eseflethini ngaphuma ngaphela. Angimazi ukuthi uphi, angifuni nokumbona ebusweni, angazi nanokuthi kwenzakalani empilweni yakhe, kodwa njengamanje ngihalela ukumenza into embi. Ngihalela ukumenza into embi, angazi ini, ngifisa ngisho ukuvele ngifunde ukuthakatha ngimdabule ngezulu once kuphele engiyangayo. Ngicela ungibuzele kuma-life graduate ukuthi mayinje yenziwa njani.